Umukozi w'Imana Harerimana Joseph wamamaye nka Apotre Yongwe yashimye Imana imukuye muri gereza ndetse anavuga ko adateze guhinduka. Ni kuri uyu 20 Werurwe umwaka wa 2024 nibwo umukozi w'Imana Apotre Yongwe yasohotse muri gereza Nyarugenge iri Imageragere. Uyu mugabo ufunguwe nyuma yuko kuwa 19 Werurwe 2024 aribwo urukiko rw'ibanze rwa Gasabo rwari rwategetse ko akadirwa igifungo cy'umwaka usubitse n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda 750. Apotre Yongwe ntiyahise arekurwa kuko systeme y'urukiko yari yagize ikibazo. Apotre Yongwe akiva muri gereza yavuze ko ashima Imana n'ubutabera kubwo kuba yarasabye imbabazi akazihabwa. Yagize ati urumva iyo uri hariya uba warakize mu Mana, kwinjira mu igororo cyangwa se muri gereza biroroshye ariko gusohoka ni byoroshye. Rero igihugu cyubatse imbabazi, nanjye nahawe imbabazi. Icyo nabwira n'abandi bantu bafunze no guca bugufi bagasaba imbabazi. Iyo ugeze hano bagufunze umenye ukizize, ukanamenya n'ibindi byinshi byari kugufunga ariko ntibigufunge. Mwanjye umukozi w'Imana uri hariya abantu bose banyeneye nsenga, rero ndacyifitiye icyizere. Apotre Yongwe yagize ati iyi nyenyeri yawe yatse aho ugeze hose iraka. Rero nasanze uko abantu bankurikiraga no muri gereza nabo barankurikiraga. Apotre Yongwe yavuze ko adateze guhinduka, avuga ko atagiye guhinduka, akiri guhinduka, azakomeza kubwira abantu Imana. Ndacyabwira abantu ko Imana ikiza. Apotre Yongwe yavuze ko azakomeza kuvuga iminedigiri, ijambo akunze kuvuga. Na Apotre Yongwe yafunzwe atawe muri yombi ubwo yakurikiranwe icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya. Ubushinjacyaha bwamukatiye imyaka 10 ndetse n'ihazabu y'amafaranga 30 z'amafaranga y'u Rwanda. Gusa icyemezo cyagombaga gusomwa uyu munsi tariki 19 Werurwe 2024, gusa byaje kurangira bivuguruwe kubw'uko yabashije kwemera icyaha ndetse akagisabira imbabazi, akatirwa umwaka umwe isubitse n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda 750. Nitwa Jacob Gazen TV, peace out.